ne malaika watukufu gantsijodo mwambiani heni sanjo habanu ukaya mimi pata gondo la republiki mana maringari ya gaya salama na zonile ukani sanjo jabanu sina upanga na bonambe wala mintina rohombi damina manama damina rohombi zabarinri anjoka na rohombi damina manama zabarinri ngena ndrongo ndrini ukangunirando jalu hau ngena ndrongo ndrini mimi nsoni yo mimi manama hata njoka jalu ni mienge bure mtsuyenga manama mtsuyenga mana mkomora ganjiro zamba mimwanzani bwa komoro hojilifu hanu mimwanzani mimstehini shantsuyenga mana mkomora shangani yengo mwendo mui ukatijo jiriwa ne jabanu njeni mwejukeni matalani ni mweshilizeni matalani ni mwene seni njema matalani shasido jabanu ni jabanu ni do jafishe ni jebanu ndode ya wandu ni jebanu ndo pwane hanti ni jebanu ndo panganda bone hamba manama Steve manama Bakari Betwani salama na zimwedele ni watukufu banu kati jabanu ti jabanu ngan reponde mungu dabo yanjia watukufu wa hatu les familles za hatu atsugozideya yemba biyo j'ai horreur de ça manam tsoridea sisi rimimi manam tsonidea mimi rimimi gantsujudor jele su alalini ukemba biyo mitina supporte mrujo njaze famille zatu nguzideo nguzipone hensi ngwambe zoya nzawari maze famille za hatu yemba biyo karna kubali ngajo reponde anga yo jokiri amjam je négociateur vanu hunjia nai négociateur vanu gode go toponi hansi vanu hunjia nai vanu humjia nai valende atende ya rema valeka janjia nai yabakanjazi yakadazi famizatu badabu bango ganjo njia nai ganjo rema vanu jo kanzan reme ganjo sise bombi misilo vanu jo kanzani sise ngami libre nambe bangu nikena nafasi nambe zunanzao bangu nambe zunanzao ni harime famia ya hahe bangu nambe abo ntina limiti bangu ntina mba limiti hata yunde mana kamitsudo zambokaya ekanga mjovanu na mjemambe politique na mjemambe zibira ona yi harma yensi parce que mitsudo zambokaya kamna parohamba ezibira wondro shana mtsudo hambe zibira ona yi yoti haba zuni zera iswa hida ula jojibiwa mdu hambe zibira ona yi shasilo jabanu mwenjazi famiza hatu yabo mshia ligne rouge yabo namlinde kabanyu ze famiza hanyu ngazi jotoshiwa ze famiza hanyu banyu ngazi jotoshiwa banyu namzilinde nasuba banu négociateur banu wewa peu bo négociateur watukufu ye message njoka yamba banu zombili nganjotende ni jibu le suala la hemanama Laurent Désiré he message to sukwa jano kaya négociateur juha utaheswamaha emhuwaho hajimba swali manama mtukufu le grand notable mbaba Kabuli salama na zondele manama mtukufu papa Rufaida salama na zondele gono ukaya Laurent Désiré hazambo sukwa jana ukaya négociateur juha heswamaha emhuwaho hajimba swali nganjo huja ni mjibu le suala hili bese Laurent Désiré bese haparwa zentu zinu hamanipelewa ya janrongoze manama Ardan Wahab manama Mdahoma Abdulu tosa na salam na zimondeleni watukufu mzaza hangu Hadijagi salama na zondele ilondele suala njoja njeni jibu Laurent Désiré message ya bili des problèmes zibira mwensi ya hatu wanru wabira wezamba tizaba na mdo hamba ze problem mwono jana ya démission ya mtukufu Mohamed Junaid directeur wa Solenelki directeur wa Homenji ha démissionné riono suka jana harmonia nasi wa shingria wo ye daula ya nrabo yinu ukaya rijibi wa démissionné rijibi wa hatatishe manama Laurent Désiré bahe mapesa ya renga Junaidi hende hawa ho hahe gena mapesa menji yola dima dimisioni bada gena mapesa ganjo huja ni jibu ile suala lini ze problemu zinu
Wanyanasi wanu watsohelewa ukabanu ngasi harma krizi mondiali ngatsukido zamba nije haramwe message ino nitsahe hotu kufua hahe de raisi wa hedaula azala sumani demhu wa hensi ya hatu demhu wa hele jaish ngani mtsaho ngani meo leo hotu kufua hahe monsieur le président ngani meo yaringe simwa banu aumwa habanu simwa aumwa ha yaringe yezi yaniko wanyanasi wa hedaula ndaboyim ngarepete tena ngani meo ye president wa hedaula de imam wa hensi ya hatu de sharafa hensi ya hatu mtukufu al-imam Azali kasi wa komori ngaru hanzao si wa komori ngaru stehiyo renge yezi inu urenge konje matalani twarenga konje ya simwa banu ya simwa hauya enna urenge yezi unike daula ya nrabo inu rionezwa jofanya harma yensi rione kangwa joshinda watoze problemu zilu harma yensi rione kangwa joshinda wande sensi inu lezilu komori hotu kufua hawa monsieur le président wa hedaula ha mtwanza ndo letsakuba tukufunga nchonjara mwe message andani tizamba ngajo njibu Laurent Désiré he message to sukwa jana manama Laurent Désiré njajaba nudeye nupo shewo haunu kazenrabu esa hurongwa hamastehi zindi zora jojibiwa mloja murongwa abantu hamastehi sham mtsambenga mderape umjeze famiza hatu kwamba sualo sukwa jana uka negociatori jote swamaha emhuwaho hajimba iswali nganu la biobanu wagwa hino msohafu wagwa hinedini bo Laurent Désiré shenjo para nitowe message banu haunrenge telefonini pare hajimba iswali hauni pare wanzani wahe hauni pare mruwa famia hayo kaya niwarumie ukana ngantsoswa mahari hajimba iswali yomba bio impossible sina uparum tsaswa maha gani mtsoswa maha zabarindi ebanu ongo juwe mana emana ni namdunge helinu hajimba Laurent Désiré nganu pose question engo jemana nadunga hajimba iswali hajimba iswali hinge vanu rangu 2019 ngutswamba mnyanya mana mabishibishe Dar Salama na zonele mama hangu Janet salama na zimwedele ni watukufu mana mtukufu le grand patriote mtukufu Janfar Ismaila alias Tilaki salama na zonele ha hajimba iswali tizama nge vanu rangu 2019 yengo juwezo ya rangu 2019 izo atunga babanu non seulement nge vanu ngutso pangandrabo yehanda non seulement nge vanu ngutso kazandrundabo non seulement nge vanu ngutso dema dwamana wa hensi ya hatu njato madeshara fa hensi ya hatu al-imam Azali hela tungo kansi opane hansi ye wakazandrabo sha surtout bo Laurent Désiré dabo kaya hajimbe swali nge vanu ngutso tamabaya harmaze famiza hatu kanjoni kali example nzima yomba beka na jahane banu henda tabaya harmwe famille ya hemana mamtukufu le grand patriote Shamsudini Tamu uzisa hajimbaye uzise mwanamshe mwanamshe wa Shamsudini Tamu mwanamshe wa haimba bamzamzamzima hautso para Shamsudini Tamu ujo huzisa ukahajimbe solaji premete hapare mwanamshe wa Shamsudini Tamu hamamba mirongozo kaya kutawa vala Shamsudini Tamu vala ye jau vala ngutsamba jau hatabaya hataleba hilo ya mwanamshe wa Shamsudini Tamu na mwana wa Shamsudini Tamu ne manyanya Shamsudini Tamu kwa tushilizana jusqu'à maintenant haya bo hajimbe swali yenda tale fitina hilo ya wenda tale fitina hilo hajimbe swali surtout mu mana Laurent Désiré bani hanza mabaya ye hanza ndwado angana ye hanza ndwado pulanano hansi bani jibiwa tsawana lebala hunra mwanamshe ya jikazo kayariemu ikoni na mitsamihuli esana na ya jipermete banaje banu ya deye le grand consultant de la République Ibrahima Inoussa Nono yardia ni detena huoneza mhunda hili na mreponde hajimbe solaka hakado pare mwanamshe wola yempara vangu ya nipara bone gosato bala jau hardia pare mwanamshe bala negociateur ye jau bala hamba jau balo hao jau heya ya kahanza rinja contacter dola pizana yonde system ya hajimbe swali gono hajimbe swali wala olata hata problem zinja ramaze famizi zilo hunu Faransa
Olata mashaka ma maziro menji. Njajwa barma mimi personnellement ma vie, des vies yangu personnelle. Occasional jwa baba nu bolo handeziro jwa shangaya izo hajimbe swaliani fanya mimi ngantsamba mimi Patagoni mimi hajimbe swalizo anifanya mimi shayoti yoti ketina ruhusa ketin pakan kensiba no nizambe bolo mwanama lo handezire shaudo shanga izo na jwa baba ukahajimbe swalihi wala yetimwema kabese zilande ze hitima za yarema bakajarema hitima kajarema hitima nzima badingizo zinji ulangu julwa no mjini hatumbeni hajimbaye grand fitna wala grand fitna ndrabo grand fitna ya temabaya yonde mana kamiti mblokerangu hali yanilawe hati yatiyojan tarma problem yatiyojan yani tarma problem wala tina hanzana minaye wala tina mtaswa misi mbloke malani pia kobobira harmwa mimi simbloke malani pia harmwe telefone harmwe telefone normali harmwe whatsapp harmwe messenger simbloke ntombloke malani pia esa ntwanza doni njia ntwanza doni para mwana malo handezire parce que ye mungu ngani mjuo anu mbujwala kansu umtwalie umjue mwana malo handezire esa kutujwa haji mama Azadi mama mtukufu Abdushami le grand patriote Laurent Désiré tsa usonji yabanu tosana salam nazimwedeleni watukufu tizamba mwanama Laurent Désiré nazimna jela tsa unji yabanu bo Désiré tundo ujue hajimbe sole ewe imru hinri parowa nama wambeningwa johambia kiye hajimbe sole yonde mana kanganu rejetse na bo Laurent Désiré wagwa no mswafu nganu la biobani mimi Patagon de la République tina parota hajimbe swali swama ebanga ni mtoswa za barindi ngani mtoswa za barindi etine dungo pango wandro jaweri dabani etine dungo panga le bwizila dembeni ulo Tanzania tata ye jeda zifamiza tubani etine dungo panga kati ya contact nao manama Laurent Désiré bodezi letebanu ye manama mtukufu bura durati wahangu aliye wahangu isaba nabasa ni ngena les alliés wahahi esa kuzamba sokwa jana ukangodo para wala lebwizila debe ngodo lipara na hajimbe swali hina fardin ngani ensemble wonde ma allié wahahu shamie e allié wahangu hamadam baye bangu letebanu bashari msamari bantu babashari bishara mwanamshwa tu bishara ya renga mtukufu mzee watu mtukufu le grand notable waho mji mtukufu wetsandra mjini baka wandu wetsandra mjini wakadwa para bishara wamnika les informations tena nana wandu waheda ula ndrabo yinu warenga wotsa des informations nabo wandu waheda ula ndrabo yinu wawanzani waha madam baye udungorongo abantu yakadeziwa wawanzani wahe wakarenga des informations tena weni kamzaze bishara ya kensi ya towe manani mtukufu le grand notable Hamadambaye mbaba hatu Hamadambaye mbaba wa Hamadamba itanda mjini yizo manama Laurent Désiré nyiti wenyi yabon lo contact ni nani ni naye hajimba ya batungo mpara heni siku borto yemzeye nyiti wenyi hoka mumpare uka bobisha palango todamba mbaba Hamadambaye ngoto mkazanrabo wala grand notable wala mzee wa hatu wala mtukufu bobisha yoti haki kustahi mzee wa hatu kustahi watukufu wa hensi ya hatu wala ndekino watukufu wa hensi ya hatu bobishara yoti haki nyiti zamba bo Laurent Désiré mumpare uka kuzia hajimba swaleti mwenyuka bobisha kuzia hajimbe swalabwe chaka mzazangu tena ngusodeziwa mzazangu ya nizaya binafsia nizaya yeti mwenyi esa umzaze waha heba yeti mwenyi mparoka kuzia shawadaza ngwarengo les informations wamnika wadaza ngwarengo ze video zahi we partage halafu le ungondre kilo mwanama mtukufu Laurent Désiré sukaja na uhebanu wambo kanju henteso ama hajimba swalihi tindami bo Laurent Désiré
njwense somaji wachoniona sabo wachoniona nije banana kanso soma hajimba iswali hii babo tiri mwani do mtuma mkwe mwanama luka ntezire ebala kweluka serizo akabajana mwanama luka ntezire ukaseri izo akambosi kwa jana unre kilo mwanama mtukufu luka ntezire ya mtuma mkwe ya mtume bahi jana nsom jana tite hata luka ntezire bala kuja karagoza mnamana mtiti mwanama luka ntezire kuja karagoza mnamana mtiti ukaragoze Patagonia Komori ukausibutu heba na makanza Yesu njonte somaha hajimba swali eba botir mwani do eba botino amfinyo nsuyo au tirenge parakiti titarma ha tirenge parakiti titarma sheli le do mo haube seterenge sitano tijireme hautino amfinyo tindami tizamba yango johaji mwanama mtukufu lo handezire endate hajimbe swali huu mjuwe rangu ngeuje banudo mwania ngono ye Mungu wala mingani mjuo kabati mrujo hajimbe swala madami hatemrumsha hintswami nikangu mjuo naye hatemrumsha hintswami nikangu mjuo naye bolo handezire mingani mjuo de A à Z hajimbaye yunde mana kantujiro mabia daine banzi ya hahe daine shekao shahahe ekata made shekao wo mzate bishara wo faridin wa sedabud wo barufu wo soba hasumani wo borto mze eso tide sheka ushahahe bahi sheka ushahahe mwanama lo handezire tiwa torea ukakarna wa nafasi wao mwanama mtukufu lo handezire ukami hustehi mananu stehi lo handezire huzamba kajaparu wana ujebanu udeze famiza hatu kujaparu shawe wede daula hauri de ya negociateur ijokiri kujaporo idea shejokiri negociateur wedaba banwe timwema izo kajuju nitusha hata mbabi hata njuju reponde hata rien njuju reponde shambru jo jabanu ngunjiyo watukufua warizaya aboyo yambilo kaya hushia ligne rouge yabukarna wa nafasi karaba nafasi yende manaka mwanama lo handezira mi huste donc mwanama lo handezire nganu rejei tena bodezi ewanro loba nuwa de yawo ze famiza hatu awari de yaunda wa mwanama Abdullah Swalihi salama na zonile mwana shwangu Faruko Bekam mwanama mtukufu Ali Ensemble pour la Paix Ali Taufik salama na zimwedele na watukufu Komori ya heri salama na zonile tizamba ewanru warongo banu mwanama lo handezire walio harima zere zo sosio banu washangiriawo daula ya nrabo yinu mwanama lo handezire engwa mbo politika kwa chamba politika ngo banu watsungo deya endo bya katendea rideze famiza hatu timzaze bishara etindaye faridin wa sedabudu heni sikungso habanu hadeya notability ya Komori hadeya madhamana wa hatu hadeya sharafa ya hensi ya hatu ali Imam Azali barufu bahenge ngihobanu yede madhamana wa hensi ya hatu hajimbe swali ngohobanu heni siku ye kaza nrabo madhamana wa hensi ya hatu weti mwinyi esa nganjoka wenga unankili hanawo bulu handezire dawena borto mzeye na soba hasumanyi nyiti wenyi nyinyi mwasoma mlona mbankili mbabi nyiti wenyi mwarongozo kamranse malapizo yanu kamjwamu ataswa maha malapizo mwambao mjuhama ataswa maha hajimbe swali kujawa ataswa maha negociateur bishara kujawa ataswa maha hamadambai wataswa maha mbaba hamadambai weti mwinyi wewe bolo handezire na soba hasumani na borto mzeye mwambio kawajua wateswama shanga manzo sisi rijuhe sisi riteswama sisi rijuhe riteswama rijuhe riteswama sabarindu nyonyina nimlo bana mtungo da wandu nyina nimlo bana mtungo rideya dabejo kelwa yabo mwana malo handezire ngaranzo mile swela ngananzo ureleze wa Komori walewe emana we wanza osisiri jwa retaiswa mazabarindi bolo handezire
nongonoze kufurua zambawo heni siku banu Faridin wase dabun heni siku mtu habanu hatwa message mbili hojumoto hoto kanti hoto manani emadwamana wanti hatu heni siku weti mwenyu umrongoze ukaya bo fa banungo do tro kurantu de madwamana wanti hatu kurantu de notability ya Komori kurantu de ya o watukufu wa henti hatu shamwaransi ngwambe ziwanzao yabo mitudo hambo kaya banyinyi ngamfikiro kaya nyinyi daula ya rabo maaktivista ngamfikiro kaya nganyarmwe haki ukanga mjocha banu ambezo mwanzao nganya haki mdambezo mwanzao manama Hashim HM salama na zonile manama Nurdin Hassani salama na zonile nganya haki mdambezo mwanzao sizono juzi harimale kafala jiri fania bakanza ya toema nani ya toweroho raisi wa ya toweroho ya heresi ya hedaula ewanya si wa hedaula nrabu waba l'avocat Sadilari ifoye hamba Sadilari fasaba nro ukaya Faridini Faridini na ruhusa ya kensa dode madwamana ya dozi nabo azali ya kanzolwa yode makoda Sadilarifu ifo ya jibiwe yabwe rais ya kanzolwa ifo ya jibiwa yode makauli ya Sadilarifu eyo haki yoti haki mrudwamana madai yoti haki barabwa kati mrudwamana shauma na Mkomori ya suteniri kafa jalila mbokaya na rijuhari zine ya azali ya kanzolwa rizine rijibiwa si haki emana kambeli yo sabarindri bari ngo warimwe haki ngo warimwe haki shasiisi mrundawo esa yajo fariki mrudwamana matalani sara jozi na sisi remebora mjabo kasiwa pei siwa peu sisi mesilamu hizo nicho machohamba nyiwa peu niti mesilamu shabada bada nganyarma haki bada nganyarma haki ngamjujo mwabizo mwanzao kachijuru mwabiani mwana malu kandezire vanu kamchuru shangaza kachijuru mwabiani bani hakimlo niyo yonde heli batu lona haki batu rambe rirongoe batu ngasina haki ngono izo mfanyawo makaluma mbawo izo mfanyawo ze kudeta mchungo prepare kamtina haki mzifanyi kamtina haki labo mtido jirendo kaya nganye haki ndo fanya zo manzao izo ndo hambe zo manzao mwana malo kantezire tijao junde mana ngandreje itse ngadun reje manama mtukufu lo handezire tizamba njajaba nudei au nupwesheu shati janu jibwele suala laha hukaya tinatsa maha hajimba eswalihi tinamtaswa maha wala tinaparo maha mimi katsamba mikadoreje dingoni bolo handezire kabati mdujo changer d'avis mimi kabati mdujo nishangaza bolo handezire hajimba iswali ngo ubanu ngo tsungaba kufuroheni siku weti munyibolo handeziro warongoze wajo wateswa maha warongoze waziema lapizo shango jo unambie mimi ukarinjo nimteswa maha dami bodezi dami mimi patagoni tindami tizamba tindami kono hajimba swalihi wala mido humjuo de A à Z ye systemu ilo niyo bano bamitudo mambi ya ukaya juzisi Komori kondorongozane familia haho kurongozane daula ya Komori uziye zendrabu uziye hotolota mabaya uziye tulopanga na hamba halafu reje unufaransa udungie systemu ila wiyo udungie tena wajimba iswali wede mrunjo hulashe mrundu hazama dawe mitudo hamba un grand notable wakazi mharuma ujeba uduangana donwana shahaho uduangana donwana haho ujeba nudopanga na hamba zohurisa tizama mrundu hazama dawe pano minsu yenga buhaji pano wajimba iswali minsu yenga shanga niyongo domwe ulonu harma zerezo sosio kutawa dingohi kutawa buhajimbe swali zerezo sosio dingohi banga mbondo hazi banizi nizo zintabishawo utsinda mimi négociateur lo na 35 ans 34 ans
Chomro na 65, 70 ans, entre 65 70 ans buhaji. Ujara mazere zodo jupashewo. Banizo zintabishawo bwa komori. Shama ni minsumiyenga. Antika do mebwa sa komori juzi. Wenda une familia hatu. Waona mzaza hatu, waona mbaba hatu, waona wajomba hatu. Waone familia kamili. Bana mfikiri kaba honde husomo ka abana njitira ramazero zosio nangale familia hangu nangale mrumsha hangu nangalo wana hangu nanjitowa ramazerezo bana tozamba kango jojitowa kuna doja warangwa bano henisi kubuhaji mbaye huzamba rama message hata huzamba kango jodofanya maboto yemzeye udoja banu une fois par semaine bahi hawi une fois tous les 2 semaines udofanya maboto yemzeye huzamba shatsawe hudure jarma system wakanio heni siku hurende hama fahari heni siku to message mbili vanu zintabishao kanga mrundu hazibu haji mbaye rohari mazere zotawe babane kombeni saisa utijabanu udoji salise tena bani zintabishao bu Laurent Désiré mrundu hazama ndoyi njana ide mhu wangu bu Laurent Désiré ide mhu wangu wa ide mhu wangu haji njana ide mhu wangu shanga zintabishao yado jabanu heni siku yado amba ndrabu ngazintabishao bu Laurent Désiré shabani minsumiyenga ansumiyenga shando mwendo mwa lonuo yadote ya tingota mabaya harma ze famiza wandu yetafiti na harma wandu ma ze famiza wandu wano wondo mwendo mu nso jibi wa manama mtukufu Laurent Désiré shansumiyenga donc manama Laurent Désiré rangu tsungu ngudo para ngamdungo parana mrongoze ya ziye réseaux sociaux awuya do huja une fois par semaine ya jambe mpasu jijoka na mbamana parce que bane kombani saisa banonda kabila do jabanu heni siku waundasi manama Alawi mswali salama na zonele manama Alawi anjo sana taleo nu pare mbabi inshallah bani sanso ganso dua za manama Alawi mtukufu ngono bano kabila do jabanu warongo wandasi dasi wanduwa azalise kombani uriganye sinde raganye komba yinu shakaradhi bo manama Laurent Désiré urongozi haji mbeswali abona kontoto wena ye umeleze ka kutawa urongoze mwana nyuhotse na bango dompara ngodompara ola ulo Dar es Salaam ola umpare warense malapizo wondo akabidi wambio kana mjomtaze swamaha shatindami walati hamadambaye walati tilaki nyinyi mwajabanga mdeo ngarjo reponde ngarchujiro mabiani hena mdujo jabanunguri doze famizatu ngajom reponde yombre na kasi mruna hensi mrunazi nazi hensi ukaya e famia hahe ngejo tishiwa bahe yombre na kesure sika na jaride mruba mbure karna jabanu ride famia mrubure karna huja shamdu jo janjaze famizatu nalinde okay famia hahe ngejo njilwa ngaso bakasi miwa peu hawa hamadambaye manama mtukufu hamadambaye wa peu hawutila ke wa peu hawidirisa mwise wa peu hawushaherie wa peu na mkema tu amana hena mruna rengize tu amana zahi hena mruna renge ze responsabilite zahi wa tukufu narikubaliana lesu alalinu mimi sina jende mde mrubanu bure sina damu ninje familia wangu nide sina injia shamru jo tushe familia wangu hakome familia hangu mruna linde bo Laurent Désiré alors manama Laurent Désiré e message yinu nezina jelika huishia manama Gamil Ikibal Husini Bobat salama na zonile manama Laurent Désiré urongoze sheka ushaharu rongoza sheka ushaharu manama Laurent Désiré manama mtukufu Laurent Désiré tendo rongoze sheka ushaharu rangu shakati jore kabasi mdu jore shangaza ngarzambao watukufu ngarinjaro me deuxième message banchonza ndo letsa deuxième message tizamba nganjobira haruma nganjobira haruma makaulu wangu ambao zentuzinu hamani dizo ambaye mwanama mtukufu Laurent Désiré azambo sukwa jana nreje Laurent Désiré tena mwanama Laurent Désiré problema ho mwenje nsikado handani ya ho mwenje inurangu hale harimwensi ya hatu bochoroka problem za mwenje inurangu hale harimwe yazia ya
le rais Ahmed Abdallah Sambi ruyo no problem za mwenje ndo abusula mwenje bahi zenzia kazi yakaya kabjaka des hôpitaux njajo amba kabjaka gazwali harma Sambi badiru ruyo no problem zinji bolo randezir njajo amba harma ye president ikilul valim ze premier raziona mashaka madzura raziona ni wetsi mwinyi dauneshe kaushahaho mjeba ni mdo zamba uka banuze problem ziningi zo bandangu hale yenga rifanyao ye solution dai ende heli notadi rais wa Hedaula al-Imam Azali yede Mungu rangu rumensi ya hatu rangu Azali 2 Azali 3 ya tsungoruma banu yede Mungu ramona alama ukangone ukaya ngule kezensi ya hatu yede Mungu ya tomwenje ukaumwenje alhamdulillah nguo komor wakati ngore ngoti zamba wakati ngore ngo periodiko tukaya shaide Mungu omwenje wenda mwendo tizamba njaba kango 24 na ngwaza linge banu njazamba shasiren sienda mwendo omwenje uja azalibahi manama lo rentezire shamimi le suala la hangu yesu liso yanyu dai yesu liso yaho bolo rentezire dai do tsolo jabanu reremeda ula azalie sabonti maudu baja wandu wanda jina garjo diri metena risodo rimeda ya daula ila tena ya daula ijoja tena garjo dunga system natandi nezingu ya mrehemu ya mlezebano bema Muhammad Taki Abdul Karim baka problem za mwenje tena baka problem za mwenje ndondondro e periodi ya Taki wanda kadore makakabati mwenje kono tizamba Sambi tena bwa haja wanda kadore makabati mwenje ikilu dalimu wanda do manifeste kabati mwenje wanda do manifeste hunu Paris diaspora contre Mamadou ukakabati mwenje e keso ya hangunga dindo jeitena ende heli natandi bolo rentezir e solution dai risodo kantiba nu reremeda ula heni dawle joja risodo manifeste solution mitido mambiani watukufu na rikensi bazima rangalie omodelo wa hatu hena mrarange ya balieze fikira za heaji hena mura balieze projet za heaji parowa na nyuho walio haruma l'opposition manama lo rentezire de matoneri walio haruma l'opposition e kako linga manzonti ende kako li ngamtabi hao nezibira haruma yenti wapare ukaya kena kire helinu ursodo dunga mwendo lo muiwunu na mjeri kansi bazima rangalie yenti ya hatu ijo kirika matoneri walio haruma l'opposition nga unafikira njema nga una solution ya ho mwenje unu nga unizo yinde mana kaya na rikensi bazima rangalie ritunde ritahe eshawirinda hii ye solution dai ya ho mwenje unu shasilo jabandu chodorema azali kabati mwenje Junaid rijiba bo Junaid ba demission hurenge mapesa menji bo Junaid hurenge mapesa menji bolo randezi le financier Mamadou yaringe mapesa combien d'argent yarenga abamba ka Junaid haringe mapesa menji ndo inde manendo za izo nizo mchungo hamba kamna jabana mzambe wandu wakaruma banu wa dhulment ya hatu kamna jam mzambe banu ya Mamadou le financier Mamadou voilà l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi ou prison a détourné combien et malette d'argent ganda bolo en désir ils ont kamna jam mzambe banu kamna jam mzambe l'ancien gouverneur Hassani Hamadi heli ya dhulma wana Komor ya dhulma wana Komor ya renga mapesa wana Komor ya renga mapesa Hedaula ya jatata hunu Faransa izo kamna mzamba bolo rentezire so kamna mzamba badinga bo wenji wandu wa dhulma ntiatu wa jwatataya Dr Zile njajwamba Dr Zile ya jatata Marseille lo yabo ya renga mapesa Hedaula de mapesa les assises ya jatata hunu Marseille izo kamna mzamba bolo rentezire Nizoni zora jojiba mwechaba mdo samba shasulo chamdo rema ye daule liwe makatiano mdo rema yo haki hanyu mreme yo haki mwambe njambo kakamtina lo droit yo nafasi ya hanyu yo haki hanyu mzambe ukaya Junaid ngorumonai yo haki mzambe shanga rejele so ala la hangu e solution dai
de helinu risode dunga helinu risode dunga helinu bolo Desire sizamba nari pareno so tsipia rikansi vadzima rangalensi ya hatu yone sulisulo bano ye rais wa heda ula wongu fanyo zahahi ngufanyo babajo shinda armoyensi no misudo zamba ke rais wa heda ula kajondra chansi e makatiano heabo valio crise mondiale no ngusano yefanya embabia shindao yabonyi l'opposition na mbale parianyu mjebanyu na mjebanyu mjemtsange shamtsango wa hanyu do solo jarma zerezo mwe kansi mwe pani hati mwe denigransi ya hanyu wodo mtsango wa hanyu bolo Desire manama mtukufu lo Desire wodo mtsango wa hanyu armoyensi hani siku même chanson même refrain hani siku bolo Desire hatandi sizamba hatandi yonde le suala radio jibiwa mdoja banu mwe haba ukaya nganiparo l'opposition kamili na mjeri kansi bazima rangalensi ya hatu ba kena ukiri ridungi heli yonde maana ukaya tizamba abuna nisemesa jinu kaya batukufu kami mstehini mimi mwanzani mitodo zamba iraisi wa heda ula ngani mtsaho hotukufu hahi ali Imam Azali yaringe konje ya simwa banu konje ya simwa au enna simwa au enna yarenge yezinu yanikelo opposition yone izwa joshinda wafanye yonga nuko defi banu ngan repete tena batukufu ngani tsaho ye raisi wa heda ula de Imam hensi ya hatu Azala Sumani mtukufu yaringe simwa banu yaringe konje simwa au enna yaringia yezi yanike l'opposition rionezi wajofanya rione kangwa joshinda uende sensi ya hatu wallahi batukufu mimi ikamine rais wa heda ula Azali sijonega konje na mka ena mrenge yezi mrume rione izo mjoshinda mfanye izo mimi mchoshinda mimi izo mchoshindo fanya izo mchoshindo lekeza armayensi ena mrenga yezi mfanya hiyo nchoshindo fanya mlekeze hiyo nchoshindo lekeza simlapia ni bakomorensi yatu josi hangamani simlapia ni bakomorensi yatu owandu wajo remana hunu ono bajonji on wajo remana wabihane ijo kirata velata banjie guerre civile armansi yatu simlapia ni bakomore simlapia yensi yatu josi hangamani yensi yatu jonta mashaka madziro ni wani ngarchongoziona ze preuve wandu wanungo warmazerezo karchu shatamba mbaza proje walonizo karchu jozo wanzao karchu joze fahida wazitsa hao shando no chabano hezali jumbo la hao Azali na lao Azali criminel Azali assassin Azali katufanya ndongo kabati maji kabati des hôpitaux kabati mbendru hula kabati mwenje kabati de route toujours la même chanson chaque kabati mrulo na fikira projet ya jambeka Rais Azali rijo hanza ngabo projecta yinu harumo mwenje unu na ratahe de centre de moteur tout neuf na raoule de moteur tout neuf mahala kada baizunga joshinda zingare emasile chez soi shangazija kamili o mwenje do kaya 24 heures sur 24 ngarjwao mahala joshinda ritahe ze motorizo pourquoi pas garjowo mahalaniho nana rendera do tsaha malahunda China haurende malahunda China rendera do tsaha zilo za esa zaitiliziwa esa zaitiliziwa hiyo projet iziliza kabili mdote mwetsaha projet ile mjemambe sizamba eshawirinda hii solution hii wanyanasi wa hedaula yanrabu l'opposition kamili solution ya hanyunda hii yizo ndemana na mbokaya ikakoli nganyina mahaba yensi ya hanyu ikakoli ngamtabihau nensi ya hanyu ikakoli bo manama lo Desire nganyinya ngamtabihau dizo na hamba harmwensi ya hanyu manama lo Desire izoni zuma kabidi mdo kansi mwe fikiri uka ivanu de heli natadi inde heli natadi 5 kamili harmeyezia hawarmeyezia sambi de heli nuyo harmeyezia ikililu ritabiha yende heli natadi
na kensi angalie nsi yinu baba nsi yinu owandu ajoyendesa dasiwasi dasiwana komori wasiwasi. Ce n'est pas des étrangers, dasiwasi. Dasiwa komori wasiwasi. Donc abotika hanza harumwe message yinu ni pare nrejei tena ni pare mtukufu de imamu wa hensi ya hatu ali Imam Azali yarenge konje ya 6 mois banu 6 mois hau yarenge enabanu yarenge yezi yanike l'opposition rione zwa jofanya rione zwa jofanya bwa komori. Donc zonzi habari ngarka zobanu zonzi habari. Merci beaucoup, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.